Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapuri Solopel nggih. Nggih. Nggih, Kapuri Solopel nggih. Oh, ya. Oke, nggih. Ayo toh. Monggo Kang Mas. Sampai sama toh. Ya. Solopel aja. Tepuk tangan toh. Matur sembahun Kang Mas. Sampai rame dereng wae. Iya to wong. Oh, kok malah kesel Solopel kok. Malah saweran dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malam kanugrahan matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Asine niki wau sing ken Solopel aku. Oh ngono. Bisa kok, Dok? Lho niki. Saged, Pak. Pak sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Mbak. Boten saged pun kapan-kapan mawon. Wah. Iya. Oh iya bener. Ora nek perjanjian kon Solopel kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Anda ini kan gen-gen tegas ya. Lo tak istirahat rian ya, Pak. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, berdiri semua. Semuanya, Cok. Yuk. Penoda Elang angka yang merah setiap hari kusiram semua mawar melati semuanya indah. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7 5 Jan.